tamo mo common tabo kung kano mini hozomnya ba dyspepsia mani tam huna gas ngo amona most common so amusmiya ni ki clearing ya ki ka kano মানে কি বায়া হাইমা দङ বা নিনি যে सामानि मते माखिया नांसा खिनांग आमरनो मोस्ट कमन कुन ऑपरेशन बाय कुन उंगिया जों संग बायरे ऑपरेशन खालायगोन काहामन आम हायबो दङ जों बायरे थाङै नुखा आरो कॉम्प्लिकेशन नंगै रुगि थै फायो तरब काहाम के बिहेव माखलायनाय पेशेंट बाय जरो तुकु मानसा इथिकल के बिहेव माखलायनाय इन बिदि सैतानि नि टेस्ट सैतानि एसे मानसा पेशेंट नि रिसोर्स बिनि रां कम के चुनो जाय डॉक्टर को अंको माखलायनाय लुम्बायखिया हायनो हायनो लामसुगो दिनै सिनि 14 एपिसोड्स कथक पडकास्ट नि दिनै सिनि बिसिंगो नारय मटमनि फाइनाय बंखा सिनि हास्तेनि सिनि तिप्रसा बसनि फर्स्ट gastroenterology खाइजाक डॉक्टर मृणाल देब्बर्मा बो MD in medicine plus बो super speciality course gastroenterology बो खाइजाक दिनै जों बिनि थानि सिनि बहक रिलेटेड सिनि digestive system related जे disease बेमार disorder जे तमारक आब्रगो टिसिं दिनै कक चेरी कक सालायनाय नरक बिनि कक न काइसमै खुनजो कायै पाइथाक जरा जयाखै नाय दंदि गामसे कक सावैनो ताइ लेरावै let's start our podcast Lamsogo ani brother bahitong কামনো বেলাই তিনি নিনর পুলা যে ভিউয়ার্স কতক পডকাস্ট নি হইতে আমরনো বেলাই চিবাই নিনি কতক পডকাস্ট নিন যে আছে কয়েকটা ভিডিওস নিনর কাহাম মোটিভেশনাল যে সিনি পার্সোনালিটিজ তুই ফাইমা বাগৈ তিনি যে আনর লামসবা বাগৈ আমন বাগৈ বম বেলাকে হামবাই তে যত ভিউয়ার্স ন সিনো যে তিনি নি যে এপিসোড বা তিনি যে কক সালাইমানি বা তিনি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমন বজরন বেলাকে হামবাই आं से बेलाय खातुंजाक आं न तिनि माने आं निजनो लाकि फिल खायो जों लेरावै चेंलायसिबो न ओंका प्लेन आं सोंनाय नों खरसा ताबुक डॉक्टर ngै सिंजागै दं ओंखायथ' नों डॉक्टर ना सकां नि बक मा स्ट्रागल दंना ओंका दिनि जे आगिनि लाइफ स्टॉक सोनो पिलाबो के साइखनार ताबुक डाक्टर तो अंका आं 2014 नो इंटर्नशिप पाय आमनि परेस आमनि सकां तो आंबो जत ताबुक जत हाइके नो स्कूल न परि दं आको ऑब्वियसली आमो किंतु आं मैक्सिमम मानि लाइफ हुस्ता लाइफ न तोरि फाइमा हाय आमो इंगे ताबुक सेराइनि सिमि कामो स्टार्टिंग फ्रॉम KG2 आं तो KG2 नि होइते जे हॉस्टल तमानि हॉस्टल लाइफ केनो मैट्रिक रोग्रि फाइका 11 12 बो पेरेंट्स बे हॉस्टल केनो तंगि फाइका आमन बिसिंगो आस्ते आस्ते इको ताबुक बायरे थांका ग्रेजुएशन नि बागै ते पोस्ट ग्रेजुएट तो लाकी ना फांगरन ते वैसा ट्रिपानो फाइ MD खाइ फाइका एरपर ताव MD खाइमानि परे फैमिली खाइमानि परे ते वैसा नों बायरे थांनि ताबुक आनि सुपर स्पेशलिटी डिग्री नावै फाइ आखै ताबुक ते वैसा फैमिली बाय अर फाइ आमो तो ताबुक जे कारेन्ट चलि तंमानि आम हाइता ओंखाय आं न पिला ना कंग्रेचुलेसन सानामो संगो नों रिसेंटली नों जे स्पेशल कोर्स पाइ फेमानि बागै ओंखायबो नों सोंनामो जों MBBS जतन खेलायो जों आबो जतन सिउ जे डॉक्टर हाइपनो जों ताङै MBBS नि सै तेबो बिसि जों तेबो माने पारसिउ खायना नां ताङै जों MD न नां MD नि परे तेबो स्पेशलाइज कोर्स ताङैबो नां ना आमो जों साना थांका अंकाय MBBS इंगे ताबुक जों BA BSc हिमाहाय आम कैसे ग्रेजुएट कोर्स इंगे ताबुक जों चिनि जों नायखा अंका सिन लोकेलिटी बा सिन आमहाय जों ताबुक बसिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड आमहाय जागाव अंके MBBS डॉक्टर इज सफिशिएंट तामनि इंगे जों बेसिक जे होयतो जों आउट ऑफ 100 रुगिनि बिसिंगो 10 to 12% बा 20% मैक्सिमम अंगनाय जे बरक स्पेशलिस्ट डॉक्टर केयर नाउ अदरवाइज नॉर्मली ते 70-80% आमो जनरल पेशेंट्स नो आमो ग्रेजुएट डॉक्टर बाय नंबर हैंडल खालाय मानो इंगे जो जे कॉम्प्लिकेटेड केस जखन नों संखा जे ग्रेजुएट डॉक्टर अमो ते किसे स्पेशलिस्ट नि केयर नांगो ते कुबनि परीक्षा नांगो टेस्ट खाया नांगो बा हॉस्टल बोर्ड तिंगा नांगो आमोनि बागै से जे 20% पेशेंट नि बागै नो जों ता पोस्ट ग्रेजुएशन खाया नांगो आमोन बिसिंग मो पोस्ट ग्रेजुएट नि बिसिंग मो ते 5% हाय दङ जे कॉम्प्लिकेटेड केस जे जागाव जों मेशिन नि काम नांगो बा जों जे मानैनि बागै जों फातारा हास्टेयाव थाना नांगो आमरनि बागै जों ताबुक जे सुपर स्पेशलिटी डिग्री नि नंखमानि आं बेसे बालो या आगिबो दङ हायपनो जों आगे अवेयरनेस करै डाक्टर निजिबो आमो नांजागिया तामनि इंगे जों मोटामोटी MD लेवल MBBS लेवल बायनो जों अजाव काहाम करिंग रुगिनाय दंमानो बाट जे जों बायरा थाङै आखय मेशिनारि जे अंको नांमानि बा नों जेमन न्यूरो सर्जरी हिंदी गोबां ऑपरेशंस दङ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन चिकन मेशिन दामनि मेशिन जेदा ताबुक बसिना और तिरप्रा हास्तेयाव करिखो आमरनो ट्रेनिंग नावै फायै जों मेशिन प्रक्यूर खाय और जों जे जेन पाब्लिक हेल्थ खायमानानि जे 5% नोंथुं 10% नोंथुं
amon bagay no degree kotor nguruk tebo complicated case handle khana bagay but I think graduate is sufficient but in graduate is a good doctor boro bo kaham no jenin periphery wo nini bising basango nini je 80% of rugi no boro kahma ka nai manu ga sarno sangsiu nai nin je tak super speciality je course kemeni gastroenterologist abot sono kisa sukuru bisai khana de abot tam amon nang mani ko tabuk seng graduation ni payai tabuk seng specialist hino specialist thang ka hangkai seng kaisa medicine nei tong ang MD medicine khai kya ba kabangma borok surgery hinai khayo ba mokol ni hinai thango gaini ni hinai thango tabuk ang ke MD medicine khai ka angke seng jesik mansak nini mokol bukung ba nini gaini ba surgery operation khaya bade jesik mansak bithi hamaran among ge MD medicine ni kam nini pressure sugar ba kha high irai tabuk nung MD medicine khai mani pore tamgai nung tabuk te washa degree khana nang amo hungkai MD medicine je general physician no tabuk nung specialist ba super specialist khana thangpru hungkai nung kaisa organ যেমন বখা কাইসা পানি নিউরোলজি ইনকে ব্রেন নি পানি নি তাবো আং গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি আমো হুঙ্কাই নিনি তাবো পুকুক নি হইতে কি করক জরা বা বুবু নিনি বহং নি লিভার হিন্দি যে কোনো বহক বেসিং নি মানুই আমনি বাগৈ যে মেশিন বাই বেসিং উঠাং কেমার বানানি আকোনানি আমাই ডিফারেন্ট অর্গান নি বাগৈ আলাদা nung tebo sukrubi pornani training anani amono hono super specialty tabuk amo hinjago sini degree wongai DM ba DRNB hini hinjago tamo MD ni pore jeta angu ama haita kento amono khana sekang sung MD ba MS ma khlaigra nai masa degree ma nagra nai amoni pore se nung che DNB ba DRNB ba DM khana mani amokoi sung tabu sana thangka angkai simple term ba inge jeta buk arts of PhD khlaima haing gata ba BS ni pore MS khlai nung je PhD khlaimani amo hongkai sini super specialty degree hingata ge tabu nung je sungmani ani je gastroenterology himani amo hongkai mainly ang tamono deal khai ba tauni bagai hingkai bithi bai je sugman sak sudu bithi bai tongli ana rongkai kisi sa ang semi surgical branch haingi thangkau jagao je sugman sak nung nini bukuk tei ba khikrok tei pipe daw camera bai khlaiei mani ni gallbladder ni bile duct ni pathor pon hongkha ba chikon mikon aro thui pon kabai phaikya nung je sugman sak operation khlaiawi hamarnani amo hongka ni kam ngai thanga tabu ba nung tabu sapo serai ba sapono abu supon kazai phaikya bekreng ngajapon sairi kha amon tikhlainani operation khlaiawi bukuk tei khlaiei ba tabu ni ki korte thei koro goi tongkha tamon bai thei koro kha amon aina bagai mani taw liver problem ngai tongkha ba bohongni je কোনো problem no nung jese rayawi saka bukukti rayawi bukukti ba khikrokti pipe dawi endoscopy machine dawi treatment khlainani ba bithi ba treatment khlainani operation khlaiawi karon gastroenterology surgical branch dong amno je hna surgical gastroenterology ani branch inkai medical gastroenterology among MD medicine ni pore inge MS master degree surgery ni pore je degree khlaio super specialty among kai surgical gastroenterology hino amaita খুব খনা তো আং খাপ খাটঙ্গু মানে সং সাইবো মাংখা নং ফার্স্ট সিন Tiprasa বসঙ্গ উইলা অজে সুপার স্পেশালিটি যে খাইনাই গাং সারনতে সং বিনাই নং সুनु কিসা কাম কে সুগরবই সিনি যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সং তো ভখনি সাव হাইनो আমনো सुनु किसा कासे थाइजा का सुगरबई के साइकेल जों जे जों gastrointestinal बा जों शॉर्ट फॉर्म GI हिनाम GI सिस्टम हिनदा GI ट्रैक हिनो का पुइला आमो चेंगनानि नि बुकुगनि होइते जों वाइसा माइसा खां का नाम बुकुगनि होइते आरनो लोगो ना secretions तो यंगि फायो जों ताबुक सैनो माइरे खां के बो माइसाना सेकांना बिनि खुक्ति चरय तंगराव ठीक आमाय सेलाइबा जों secretions आमो सिन डाइजेस्टिव सिस्टम नि बागै पुइला एन्जाइम आ जागावनो आरो होइते थांनानि इसोफागास बुकुगनि होइते इसोफागास माने फूड पाइप जेटा जों अंको होनो नॉर्मल कक बाय आरो होइते थांनाय स्टमाक माने जों जे कमन टार्म के जों बुजियो स्टमाक माने बहक नै आमाय स्टमाक काइसा organ दं जे इसोफागास नि होइते बुबुगो थाया सानो जे organ आमन से स्टमाक हेनो का पूरा नि बहक बिसिं नि जे पूरा आमन के जों एब्डोमेन से हेनो आमन हमकाय के स्टमाक हेनो जों तो अनेक जम कमन इंग्लिश जों साव स्टमाक पेन आमो हमके एक्चुअली आमो जों जे बहक जे जागा माइसु जागो आमो से किन्तु बहक बिसिं द सुरु माइसु जमन जागाया इन लिवर दं गलब्लादार दं पेनक्रियास दं ओमेन्टाम दं फैट्स दं ते बेरुनारगो यूट्रस दं ब्लादार दं आमो तुम बहक बिसिं खब जागो आमो के ताबक मेन डाइजेस्टिव सिस्टम जे संमानि के आमो इन बुकुगनि होइते फूड पाइप फाइनाय फूड पाइप होइते स्टमाक अफ फाइनाय स्टमाक न होइते इंटेस्टाइन फायो सेकां स्मॉल इंटेस्टाइन नि दं आमन पोरस लार्ज इंटेस्टाइन नि परे इंके न जों जे ताबक रेक्टाम ते खि अंखर मानि के ताबक जे स्मॉल इंटेस्टाइन सौके अंके न सिनि जे कोइटा मेन organ दं जेमन लिवर पेनक्रियास गलब्लादार नै दं आ जगन होइते कोइटा एन्जाइम नि दं आमो सेक्रेट खायो आमर ओंनि सेक्रेशंस बाय सिनि डाइजेस्टिव बा सिनि हजम माने आमो शक्ति आरो होइते अंखरो सेक्रेशंस जे आ जगन एन्जाइम पेनक्रियाटिक एन्जाइम बा लिवर ने होइते जे बाइल अंखरो आमो अनेकटा फैट्स एब्जॉर्प्शन हेल्प खायो
অনেক নিউট্রিয়েন্টস হেল্প খায়ো আবার বাগিনো जों नुखा जे पेंक्रियाटिस प्रॉब्लम दं हांके ब खि नरमां खिउ दं बिनि एब्जॉर्प्शन जे इंया ब एकदम केराम ngui थाङो बानि लिभार प्रॉब्लम दं हांकाय जों सावन जे लिभार प्रॉब्लम खना ब हजम इंया अबश्य आम किसा लिभार सिमिगिया अन अर्गेन नाया नङा आफुरु किन्तु अब लिभार नि रुल दं सिनि डाइजेस्टिव सिस्टम आम हायता माने बहकनि हजम खायदानि बक जतनैनो सामं दं ता हाय सुदु जों जे साब खांके न बहकनि होइते एसिड दङ आमनो सकां किसे मिसे चिकन खलाय बर इंडस्ट्री न होनाय आन होइते तेबो एजों खायना बागै कायसा कायसा सिन अर्गेन जे नांमार जे जों सामानि कार्बोहाइड्रेट हिन्दी प्रोटीन हिन्दी फैट्स हिन्दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हिन्दी बांमा दं आमा हायके बांमा एब्जॉर्प्शन नि बागै कायसा कायसा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन स्टमक आ जागाव डिफरेंट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और डिफरेंट बाइल एसिड्स आम हेल्प खायो आम एब्जॉर्ब खायना बागै ता ओके खूब खाना तक सार आं सारनो स्टेप सोंना मुसुंगु सिनो बहक जों सायमनाबो जों सायाखौ तंबाया हेबनो खानाव जों बिसोरबाग डिजीज न बेमारं न सामा होइते बंगु बिसोरबाग सार नङा बाय कयेकटा बहक रिलेटेड डिसऑर्डर नि डिजीज ताम ताम तंसनो किसे साइकना डिजीज सामा होइते मेनलि आम ताम होनाय पेन इंगेस ताबुक जों नुजागै दङ सिनि जे obesity ba जों नुगै दं पुइला जे मोस्ट कमन ताबुक होनगोन जतन जे कुनो अल्ट्रासाउन्ड खालायगोन नुनाय फेटी लिभार ताइ थुं नर्माल फो माने कायसा आमो कायसा सिनि आमाय कमन नुगै थाङो जर जागोन ए लिभार फेट दं बहाय बहजम या हनै तार माने तामो सिनि ताबुक जे सिनि सामा नंमानि होते जों कंट्रोल खालाया जों हयतो जों जे एमाउन्ट नांमानि सुरु फेट सिनि जाखायनिया सिनि डाइटो जों कार्बोहाइड्रेट नंग प्रोटीन दं आम बाहायके बा बुसुक नां आमो जों सायमिया आथाने जों एक्टिविटी लेक्रै एनार्जी जों स्पेंड खाय नांमानि आमो नुसाय गोबां कैलोरी गोबां एनार्जी गोबां फेट जाखांके अनेक सम बेमारं आमो सिमिगिया जे जों नगो ताबुक तो जों सामारंग त वाटि फायनाय ताबुक सिनि तै हामिया हाय हामिया गोबां मा बैक्टेरिया गोबां मानिनि अरो भाइरास गोबां मा सामान नंमाना होइतेनो बेसेबाग अंगो कारण ताबुक नुगु जाखा सुदो निनि गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिनि जे गैस नि रोगी बा आम हाय सिमिगिया जे कोनो बखा होइते निनि ब्रेन होइते निनि नार्भ होइते जे कोनो रोगी न ताबुक बरक जत मेडिकल ब्रांच न बरक सावो जे अम बहन होइतेनो चेंगो हनै तामुनि हिंकाय चिनर कासा ताम दं गट डिसबायोसिस हनै गट डिसबायोसिस मान ताम आम हिंकाय नॉर्मली सिन बहगो बैक्टीरिया दं नॉर्मल बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा तामुनि तंगा नांगामो जों सामानि आम डाइजेस्टिव खाना गाहाम बैक्टीरिया दं नॉर्मली तो जों बहगो नॉर्मल बैक्टीरिया दं आम अंग ताम खलाय जोंनि साखा गामन हजम खाना बागै एब्जॉर्ब खाना बागै डाइजेस्टिव खाना बागै किन्तु आम जखन अल्टार्ड अंगै थाङो आ बैक्टीरिया उनाव जखन गाहाम बैक्टीरिया कमी वे हामि बैक्टीरिया फायो बेगनिफ्राय आमोयको सामान माने होतेन फैजा नों सों माने सामान माने बाहायके सिन डिजीज खाय आम सुरु बहक निसिम जे कोन डिजीज बरक खायो के का हामिया बैक्टीरिया जखन फायका आफुरु उनकनो आ बैक्टीरिया रो आस्ते आस्ते बुबुं होते बनो गार्ड नि इम्यून सिस्टम नष्ट खाय बरक थैयो थांनाय पोर्टल थांनाय आर होइते गोबां मा जे सिनि बसागनि मेन अर्गेन बरक थाङै मानो आबगै ताबु जे कोनो डिजीज नि पैथोफिजियोलॉजी माने बाहायके आमनो जों रिसर्च खालामनो थांका ओंखाय नुजागौ जे गाट डिसबायोसिस बा इम्यून डिसबायोसिस अफ द गाट आम अल्टार्ड नष्ट मानि बागै देयर इज वन अफ द फैक्टर इन मोस्ट अफ द डिजीज जे कोनो डिजीज नो नेसेसारिली जे बहंनि प्रॉब्लम सेमिक जे कोनो डिजीज नों ताबुक रमदि इवन हार्ट अटैक मानि मानिनि रमदि ब्रेन नि जे कोनो रोगी इंदि मानिनि जे कोनो रमदि किडनी रमदि जे कोनो जागावनो बरक बाहायके चें हिंके निनि गाट डिसबायोसिस कायसा मेकानिजम समनो तंगो आमैता तारमाने ताम खायना नां जों जे सामानि जों जे तै नों मानि आम एकदम एटलिस्ट जों गाहाम तै नङा नाव गाहाम के संगै बॉइल खायना नाव एटलिस्ट 20 मिनिट्स ल जों कुतुरि तरा नाव जे कोनो मानै न सपोज नों ताबुक तै हामिया हक नों ताबुक तै हामिया जागानि बा नों जे कोनो सप्लाई निफ्राय तै इंको जे नों बेस खायमिया फिल्टर करै ताम खायना नॉर्मल तै न जेसे साकी साक नों साके वो फिल्टर खायै रुगुइना दि रुगु माने ताम मा नों आमनो 20 मिनिट कुतुरि तनि दि आ ठंडा खालाय तनि वे नोंल नङै मानो आम हायता तारमाने जे हामिया बैक्टीरिया रन बहुत थैनाय एटलिस्ट 20 मिनिट्स बॉइलिंग वाटर नांगो नों माने मुइ समपुर बाहायनो एटलिस्ट 20 मिनिट्स कुतुरि तन नांनाय हिंगे सिनि हामिया बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जे कोनो थैनाय आम हायता हिंगे नों तैसे हामिया बागै इंगो आमनि कगिया तै हामिया फनो जों आमनो काहामो सलामै मानो बाहायके नों जों तै रुगुइ नङा नांनाय बे जागाव जों फिल्टर करै हाय करै आमनो जों तै रुगुइ नंखांके जों गोबां बेमारनि होइते खित्रे माने होइते ने गोबां मा काहा अंको बेमारनि जों बानसि मानो आम हायता गोसार नां टेस्ट सुनाय ताबुक माने जों जे नुकजों माने कमन कयेकटा बेमार बहक रिलेटेड आव सुनो के साइखना दिस कमन बहंनि प्रॉब्लम ताव मोस्ट कमन ताबु जों नायखा हंके सपोज नों कोहर्ट बोलते नों कैसा 1000 बा 50000 नि बरं नायखा हंके ताम मोस्ट कमन ताबु हंकनो मिनि हजमिया बा डिस्पेप्सिया मानि ताम होना गैस अंगु आमनो मोस्ट कमन सो आम समिया निनि की क्लियरिंग या की का हंकनो माने की बाया हायमा दं बा निनि जे
samani mote makia nang sakidang amor no most common inka amoni bade bo tongo je neng hospital amo neng boza ga urugi nai amo depend khayo neng tabo parao thangi nai khange upd o outdoor nai khange alada type of rugi phayo neng hospital bor ting jang alada tabo no hospital thangka angkai tam bor ting jang maximum diarrhea tong nai ba thai khimani thai ba mani ba ni liver problem ngi bohok tori phaimani thai ba mani amono mane neng tabo boma hayo tamurugi bisi bang ni gas ni ba ni GI system ni hingkai amo depend khlai nung bo setting urugi nai tong tabuk ang kam khai tong GB hospital amo hingkai tertiary hospital amo nung bangma hospital referring ya jaga phayo so jaga tamu phai maximum rugi ang tau phai ga hingkai ani je branch ni rugi tam phai hingkai thai bai phaimani agi to sung thai bai phailai mani ba khi kosom khi phaimani amo hingkai tamung bohong bising ka sangai mano abu bo ka sangai mano mohasu tumor ngi tong mano cancer ngi tong mano cancer ton ke apna sai phai ang cancer ngi tong hunoi amo ni aste aste khi kosom phun phainai bani ni monok mari nang tabu khukti monok maya mai sai miya ngani ni food pipe is a cancer ngi phayo baksa ba engke kabangma borok phayo ni bubuk obstruction ngi phayo amoro amti hai sop maximum hospital hongkai engke amor nung tam khlaya nang ni jesu mansa primary level o je refer khaima jaga o thai nangke ba thai rikha ni primary je medicine je sun boro rimansa rikha rewe ako refer khlake tam khlai amani kam oro hongkai angamono borno stabilization khlai bun pressure thik khlai ang borno endoscopy khlai nayo endoscopy mane tam amo ang borno ni bukukti khlai pipe dawi camera bai thangi nayo amo thangi ang borno thai phai tong kunu da khlai man ang borno tam ningke thai jodi kunu jan kurugui tong khangkai sudu bithi pai ba bono sudu thai ri tong ani 2 botol 5 botol 7 botol bondo nokang thai ri tong ken tam endoscopic class am thai thagya ka aja gaw to nung busugle thai ri ban cheri manai ba tabuk engne thai man thog yang ma jora jotono durbol jotono sugar ganang pho high pho hne keu thai ri malaya ni sini jaga boro rok bo ba hospital je kun jaga nang khana kan jaga no blood crisis aja gaw no endoscopy bas ani gastroenterologist ni endoscopist ni rule aja kan main je jaga tabuk ko daily tabuk sung 10-20 ta endoscopic khlayo amon bisingo 5 tala jese ka bo ki kosom ki uiba ki ka bamani ru yeng jago mane sar bisingo ab kasangta baksa ba kasangu baksa bani ni aro cancer manjago cancer manjang mano hongka sang aro ni hoitang bahan tu biopsy khlayo microscope bunayo to cancer manja khang ka amon operation ma khlai nai operation mane ani kam nge rugi rombai rnani ke tabon ajaga kasangai tongkha thai kurugui tongkha nga amono ang ajaga o injection riwui bahai ki ang bon clipping hinu sang hemo clip a kasano ang kaisa manei bai khebo yamono kasa bondo khairani thai bondo khairani ba amono coagulate khairani amoro kani kam nga amono simiya tabu liver ni bagai portal hypertension tong ni chabu romdi liver ni kamung kha detoxify khainani liver cirrhosis ni sen khana kana moi swang nungo haingo hepatitis B C positive mi kama haingo nga am liver cirrhosis khang kai tamo sin tolani je blood flow nga nangmani liver tei je thana nangmani liver ekdom karak ngi thango blood flow yang ngi thango asomoyo portal hypertension in amo je normal blood pressure high mani amo sini bohok bising je blood flow amo se high pressure ngi thango afuro kono borok bohok kodo torsai phayo bohok phuli man bohok phuli tei ngi phayo tei bar mati khlayo amti keno kabangma ni thik bayo phayo asomo liver problem khang asomo yong alada treatment tong amoni bagai endoscopic band leakage amo endoscopic kon thangai yang aro band by machine by khlai bondo khlai ru thai othoba kun glue injection nang bai so gastric barrier singkai amoro mainly endoscopic management amo hongke tabok mainly o jibyo nuk jago nge tabok ni ki pro jerino ki kasak phaimani piles pon ongkha je kun ongkha amono kubi da piles dang kha na tam ongkha amna ki kasadang tongkha bok bisingu tumor dangai tongkha amo bani kam no amang bisingu thangai te wasa amono ko sing colonoscopy hinu ba sigmoidoscopy hinu amo ko sing pura intestine thanga ante nairi saunai tam haida amoro nuk jago besibak tabok sing oro je ang oro 2 mas sing khatir pra hapaimani ba jibyo join khlai paimani amoni pore je nuk jang mani hinke amoro bisi among kang no sai tongu je inpatient ba tertiary care center ba referral center hospital GB IGM hai jaga o je rogi phaimani ani branch ni tabu inka amoni bade bo bohok sai phayo am to poter pon tongu inka nang tabu UPD wa asukha pa nang tabu kun jaga clinic wa asukha pa nang ka health camp khaina thangka aro hongke omhai severe rogi ta asunu gya hapon ka manung na jaga ni bohok ni sasing sakang phile sama hai gas problem pho ho samungya pa nang ke mohosuk sa khangkano yang khaklab angko yok sai phayo ba totra busuk ka samai hain totra moro ngui tong amon sing reflux in onek samay bohok ni hoite acid reflux ngi phayo amon bagai ba kolma problem ngi tong mano heart burn ngi mano bakha sama haima tong yang bakhan doctor thangnai bakha doctor sadini bakhan problem kari blan sajangai afurun ke bor anote refer khaina honai afur bang endoscopy khlainai nai bini kubi da bisango onko bohok ka sadang tong acid dang ngi tong
tamung am haingi tongkha am haida amor reply angkat nini onekjon phainai nini gas ngo hozom ngia hanai apro angka ang manai nai mini kun liver ni problem koika test khaimana ni apro blood test hozom sir liver not na besi na liver botongo pancreas botongo so amo simiya sin sama nang mani suppose nini je nang mani nutrients nang fats ka bang sai tongkha carbohydrate kom sai tongkha ba nini protein nang mani jamu kom amoni ni amon sung advice counseling ma khayo asamoyo taun ba yengkha ba baksa ba bongni behavior hamya nini tabuk rom di chuang nungo hai nungo amon bagi ba onek samoyo nini hozom power komi thangu ba onek samoyo to alada disease tongo jar karonoi nini secretions komungu onek samoy kolbar pathor ngai nini bile dago atki tong hangka nini bile dag secret ingya bobogo sokpai afru bongo mane kabama angko to tongu no kendo main complaint public tabu patient no phaimani ke amono maximum hozom ngya gas ba kiwi ma ki clearing ya jara sing English bang constipation hino amorok hangka main common constipation ni jung tabu thangka angge amono te sukru sana na ka angkai jung songo constipation mane khimaya am haisimino kendo khimaya simiya regular nang onekjon tongnai saltnam salbrini pore khinai saptaho se 2-3 bar bo khiwi maya amo bo constipation no panung je daily khi tongphono thandri ma khimani amo no bo constipation no klayo panung je suppose ning khipurbo nang onek samoyo time nango nang waisu yasi basi mati klayo khiro amor bo constipation no ge tabuk se constipation se ni medical tamo sing define khana thangka angkai amo tamo sana thangka angkai amo angke যদি ননি নং সপ্তাহ 2 দিন নি 3 বার নি বেশি কম কিউ বা নং স্ট্রেন মা খাই ফান্ড্রি মা কিউ পানি নি কোনো অবস্ট্রাকশন হাইমা দङ নি কিপুরো নি কিরবো মুগো বা নং ইয়া শিরো বাসু মাতি খলায়ো পানি নি কি একদম করা করা ফায়ো আমরক যে কোনো কাইনিক দং হংকা নাম কনস্টিপেশন হিনজাগো কা আমো হংকা তাবো কাবাং মানো जों नुगजागो तामनि के जत नगनो जों नुगो काइसे प्रेसार फो सुगार फो बा जे कोनो थायराइड फो बा जे कोनो बार बेरामनि हिनि बिदि चालायो am hai biti ni side effect obviously tongono inga a biti je sung samani ba che nung kidney problem bu heart problem bu ne kabang ma karon joto biti to nung bhogono ni hozam ngi bhogin absorb ungu hoito borong ni digestive ni liver hoite ba ni kidney hoite to excrete ungu kintu absorb to bhogti nungule thyon thangu amoni bagai maximum to nungjago che ni bhogni gas problem ba ni ota constipation ba irregular bowel ba bohok samani amorok sing ma nungjago maximum tabuk je clinic roko phaimani hinge amo bithi ni bagino karon kabang ma bithi to ma sanai no amo saya bo tongma kabang rok ni bagai hinga amo bo kaisa karon je ni tabu bohok bemar nungjangmani gang sarna sanam sungo je disorder disease rok je nung saga thum khi kosom khi maro diarrhea maro to saraboni ukulogo tam reason man cost tam bai ga plus bini treatment rok bahai ngiya sing nogo tongi phano sing sini তরফ থেকে তামরো প্রিকশন রং নাইমান স্যার কে সাইকেনাল আমো তো রোগী কমন তো তো যে মোস্ট কমন হসেন সিং সাই থাংমানি রোগী রো যেমন রম লিখি কসম খিমানি বা ভগ বাহিকে তামনি বাগৈ কসা আমরো তাও মোস্ট কমন কজ যে তাও जों সাইমানো আমো হঙ্গ কি কসম খিমানি ইনকাই দিনি ভগ কসা মানি কেসে বাংমা বরক সামানি বিথি চাও এই বা নে পদরে পদ বিথি চাও আমন বখানি বিথি চাও আমনি বিগাই সাইড এফেক্ট ngै थाङै बवाइ सौसु नों लगे लगे কয়েকটা বিথি আমনি সাইড এফেক্ট প্রিভেন্ট খানামো বিথি जाया हंकाय आरो जों कसा नुजागो आमो सिमिगिया जों नगो जे ओ चेराय निनि 17 বছর 18 বছর 20 বছর বড় বড় তাবুক ফাयो मामा थैक बावै बा खि कसम खिवै बड़ तो कोनो बिथि बो जाया कोनो रोग बो करै ताङै आमो हंगै लाइफस्टाइल नि बागै लाइफस्टाइल बोलते जों ताबो नों बाक्सा बा परियो बाक्सा बा काम खलायो नों फुङो थांका हंकाय माइ किसि जावै थांका ओ तेवाइसा नों शारीरिक हरस पाइसा फायो kesan mazaro bijing ngui tong tengna phono somoi maya manini tifin khana phono somoi maya amai somoyo hongkai nin bohogo acid bari ma bagai hyperacidity ngai ba kuno associated H pylori infection ba je kuno amoni aggravating factor ni bagai amo kasaro bisingu ke ba nang obosoi nang je regular kuno addiction tongo chuang nu borobo to my regular chaya chuang nang khang ke thui tongo ba jefun nung pursbing pocha janai ba te kaisa ngani lifestyle nang je romdi spicy food obise chao amoro ni bagai bo onek somoy kasangai mano kel nung boys ang khang ke nung chong manai omo to bini oino karone bagai ingkhana ba bo saman bithi bori sama bagai ingkhana ba bo hoito cancer ni bagai ingkhana hanai kento amon nung different age group or different cost tongo amo tabo amon prevent khaitai ba tamo ke nung amon bancheri manai suppose nung romdi haijang saithang ma hai nung my regular chaya ba sama nung ma somoy krei amo angke जों 3-4 घंटा por at least tei phono biscuit phono mai chai tonga naw bok khali tongruk tebo acid bangruk tebo bok khamporuk am hai ngai ta
जों normal tamai sana thangka hangke hingke amo simiya nung jori kun addiction ngui tongkha hangkai addiction rok amro yakanani pate kaisa hangke smoking ni bagai bo nini ulcer ba nini tam honai pancreatic problem ba nini tam honai reflux hasang samane heartburn khakla briok mani amro acidity bagai bo smoking bagai am aggravate khlayo amro ba kaisa karon amro nongke जों nini o je causative factor जों saimang ka hangke amon avoid khlai ka hangke जों at least te waisa ingya tui amon le जों khaimanai ta the waisa nung chaimi athi koro goi thangka be bar ingya tui amon ko जों prevent khlaimanai ta ge jemon nung liver cirrhosis bagai thai koro kha amno hangke nung liver treatment ma khainai ba nung suppose ni kuno tumor ni bagai ingi tong thai koro mani ki khosong khimani amon hangke nung amon specific treatment ma khainai am haita ke tabo nung amon ki khosong khilai mani tabo nung oino rogi tongo jemon nung constipation in samani ba ki clearing yani samani amo same jodi bithi ngi tongkha hangkai nung jeni doctor agina jangmani bobai kokma sanai omo ani kun bithi ni hoje amo hairok ngi tong ba kun bithi change ta khanya nang amo rok ma khlainai pate kaisa hangke jengni chini lifestyle pai bahai ke sing sini oje constipation ki clear in yang maro jeng bancheri mana hingkai kaisa ke tikbang manang nai tikbang ya sudu amo simigya nini fibers fruits chini fol phokola bathai rok amar kabang ma sanai taungi bahai kam khlai amo hungkai जों nini fruits fibers akha hangkai nini bubu ko tui sojaknai kabang khlaiei hingke ao tui sojaka hangke khipurbo जों khi norm ke ma khinai amo kaisa Mana sir जों normally busuk liter of tui nang khasa sa amo nung suppose amo nini onekta nini disease kore hingkai healthy individual hingkai normally जों 2.5 to 3.5 tui liter nunga nago amo ni bisingo koekta nini kidney problem ngui thongmano borok to tei kom nung de hinjago nya basak pulina sti kom sti borok to amo rongno hangke bor 1.5 liter jor allow khayo amo hangke bor concern doctor je bor na jagi tongo bor advice follow ma khlainai tabu liver ni problem ngi tonga liver ni problem ge जों sudu som simi je komchari hino bohok rok pulima bagai nya kai जों toine kom nung de ni saya hingke amo haike no kabang ma rogi ni bagai jori honor khani problem ni bagai baksa water restriction khayo tui restriction khlayo amo hangke bor advice mode ma cholinai but amo haikun bukhani problem bu kroi kidney problem kroi hingke जों 2 to 3.5 ba 4 liters aram se deli nanga nang hingke tui nung khangke se ba mai chamani pore ba nung te kabang nung ya ba nini thok mang sai tong tamung nai khi sinni lungai thango apuro khiragi aphono nang thandri ma kinai apuro ngani na asa nini piles rok anal fissure ki or ki sigma rok ba nini kabang ma rug nuk jago pa polyp rok formung constipation bagai bobo ko kabang ma tumor hai generate ong amoni bagai amon bagai no ang sanai te kaisa engkai nung nugnai je rogi hibai maya stroke ongkha bor bisnamang klai tong ke bor ni physical activity je cholafer am krengi thango mana biam bu important a jaga angke nung nai je am hai boyos ungjak stroke ungjak angke bor khibu clearing ya tar mane जों tamo hini am bujoka je nung regular physical activity tango lora sara khlai tonga nango ingke jeni bowel movement kaham tongnai in ki clearing nai ingke जों tabuk te kaisa je warning tabuk ko ekdin जों nugui tongmani ingke bangam borok gym khalayo sikaro gym khalayo tamung gym khlai ka angke tam salai borok protein chao protein booster chao borok high protein muscle mass increase khana bagai a jaga por protein siming sai tongkha inte kun fiber chajaglia teibo adequate nungjaglia dehydration ngi tong activity ni bagai aro hangke borok constipation nungjago amo anor kokjen rogi phayo jeta borok sarang to daily gym bo khayo ko tamungi ang hnai ke nung proper borok singka hangke borok sanai sar ang to regular mo haisao just brand pun nung protein chadi ani kok hangkai nung proper hydrated mane tei kabang nungi tong amon logio nung fruit jo chadi nini fruit samon darun kun nini kunu mana sir jesa fruit pano je kunu fruit chakha hangkai nini je mukutang bosok muya je kunu sadi fiber jinis boosting ganang jinis amoni ni gut care khlainai amono ang sanamo sung se sing man ok concept ni mani no bithi bai tam khainai ba sing bithi rekha nang nukhna doctor na thangka angkai no file ka shari sirabro am hor sari hinai a file tam tongba fiber je amo non absorbable kaise carbohydrate fiber je je amo absorbing ya tamonai bubu ko tui sonai tei bai ki noram ngai ja amon se bithi sai pon normal fruits fol pokla fiber mukun sung sai tongkhe tei kabang nang khangke all the simple problem jeng ama ke bansi manu ama haita sir or diarrhea ke tanging sa sarabo diarrhea tabu nung acute diarrhea hanai tongo persistent diarrhea hanai tongo chronic diarrhea hanai tongo sin borong bising to khub common haira sir gram logo tabu amono je nung acute diarrhea bolte ni amon diarrhea tabu hoito ni 2 sapta ba ni 1 mas ni kom diarrhea ketal babe je engman diarrhea amor hongke besi vaccine sama nangmane hoite infection ngo amo sama nangmane hoito sing kunu jagao thangoi sing yaksu yapono singra sai rijak khana ba sing kunu jagao thai fast food cha thani to sing tai nini momo cha thani nini mongko
tam honai je kuno phatani mansa thani ko chung amo ta yak sulai liya ba nang je kuno jathang jang sanitize khalai liya ba a jagao je jagao chung chai phaika man arabo kabang ma si thangpoi bazar amoro bo chung amoni bagi bo ongo amoni bagi no hasyang sama hai tui ro dang thani bo kabang chung sob somoi no kaisa tui ro goi nanga nango ba jeng je jaga chung paranti hamya mang kangke tei kaham nga nango chung daire no kangke besibak chung wati samoyo nugo tamngi wati samoy no afro ongkai je chung tui hamya tui na nama jaga kuaro tui sitarangoi thango amo nungja khangkan daire ang layo am haita nge taba amoni bagi tam khanya na tei kaham nanga nangnai ba nung je pro bukhogom sama manai rinai yak bai je pro rombo yak kaham kama sunai ba nini je pro sanitize use ma khainai am hai ronge chung kabang ma je chikon mikon je acute diarrhea amno chung je o kom samoy acute mani amno chung prevent khlai mano gete kai je chronic diarrhea baksa kuno sama kaham nungma kaham thung kaham pono diarrhea ngai mano amo hongke chung proper evaluation nang amo chronic diarrhea মানে বহু 1 মাস 2 মাস 3 মাস বা অনেক দিন diarrhea ngai tong amon hongke chung ma tamoni bagai proper invasive bakina borom dinini diabetes tin bagai kaisa face phayo je jaga diarrhea ngai mano ba thyroid hyperthyroidism ngai tong amon bagai diarrhea ngai mano ba rom din nang tabu kunu neuroendocrine tumor ngai baksa tong tumor ambo diarrhea ngai mano ba rom di nin tabu kunu colitis ba inflammatory bowel disease ngai tong ambo diarrhea ngai mano amono hongke amon bagai hingke nang I will suggest ban rang sanai gastroenterologist ba ni medicine doctor bai najakan sanai je chronic diarrhea ba onek din diarrhea hamya ni gram onchol naijaka bite ba raijaka amon porba hamya amo hongke nang gastro doctor naijaka sanai proper evaluation nang ajaga wo hongke amon bai yam sai mana bagai gata kasha tongo diarrhea je sing IBS nai irritable bowel syndrome ni tabu bangma borok amono khnai tong hona advertisement khona hai irai hinai IBS kasha symptoms amo hongke nang thung test khlaibeka CT scan hoite endoscopy kolok thung khlaibeka to bin bubu kunu manja gya amo hongkaino a jaga angkana functional bowel amo khai functional bowel mane nini amo nini tai kunu disease ba kunu organic ba kunu nini amo hai angko manja gya test khaipono amo hongkai nini gut brain axis ni kaisa manui tongo jara chini brain by chini bohog chini intestinal system amo kaisa nerve by connection tongo amo a diarrhea system baksa ba IBS constipation nungo baksa ba IBS diarrhea baksa ba IBS mixed type ungo amo hongkai nung kunu kulum gori kunu ongya kunu onyoru gori kintu nini chakha hangkono bohok kaisa sama hayangi phainai cramp phainai baksa diarrhea type hingi ba loglo ni khinam sungnai ba nung kisa jefuruni stress ungo tension ungo muktri baya afurung ga nuksulena khinam sungro bohok sararo amorok no hongkai amo hai jodi 6 mas ni bisi am hayangi tong khangkai amor no hongkai se IBS diarrhea hano nate kaisa jodi same bohok cramp phayo aram nangya gas ungo bloating tai khiro clearing ya amono hongke IBS constipation amo hongke kuno inflammation kuno infection bagiya amo hongka alada sini je psychological ba kuno aggravating factor stress factor brain ni kun disorder tongkha wansong mani ba ni physical activity kom ba work stress pun bari kha kuno kambo ba nang kacha trauma feel khlai kya ba nang kuno disease be ka talman jagi ni wansong ma hapka amo ro ba amo effect khayo same nini je brain ni hoite intestinal effect ma haino nini bohoko jori kuno bemar angkha ba nini bohok jori aram nangya hangke sei amo brain o effect khayo tar mane nang hoito muktri kaham ke mayang nai ba bokhro mihim nai agi to sing sau se bo an bokhro gas ka khana hanai ning doctor o agi to mus moni layo bahai ke din bohon gas brain kai mana hanai agi ni research so tabung ni jekatal research amo punugoi tong ehi amtiya tabu kubi ni relation tong gut by brain ni kasara kubi nerve ek angko tong joining tong abagi no sung bohok aram nangya hangkai brain o feel khlayo ba brain o jodi kuno aram nangya hangke te boche bohok feel khlayo hojam ponong yang nai constipation ponong nai diarrhea ponong nai cramp ponong nai bloating ponong nai amai amono hongke se gut brain axis disorder heno amoro hongke functional disorder amono hongke sing sudu gastroenterologist ya nini proper neuropsychiatrist counseling ba nini mental kuno disease tong khang am treat ma khlainai ba kuno ni aggravating factor am prevent ma khlainai ba work stress ma kominai am high class and group ke jotono multi disciplinary joto doctor mile sing treat khlayo am hairong na hongkai sar sung tak sini society खूब common no kaisa tak sarai ro addiction je thangmani drugs ro abo bra effect kaisa sin digestive system sarabon ti case hai kana nichini je addiction ba am haini oral angkoni bagai je sing IB user ni kaha tongo addiction ta kaha tongo IB user ya boro inhale khlayo bukung tuinau amo alada pattern ke effect khlayo because je sini injection use khainai drug injection ya abuser
borok alada babi effect khlayo tabuk puilano sana yang je samani ba bukung inhale khaimani amaro hongke je kuno addiction thangka angke borok chronic use of borok constipation khi ragmani khi phandre khi mani khi koro kisik mani piles mani that is a most common side effect karon amoni side effect no nini intestine je movement am komririo je drug mani je manai amo inke second inke je IV user amorong se wana ma singsa inke no nini je drug na fruto borok suci sharing khalayo syringe sharing khlayo amo bai je blood bai je transmitted disease mani amo bo kasen hoite solo phayo जों खोनाखानाय HIV रोग होनाय आमति हाइके न हेपाटाइटिस B C हेपाटाइटिस B माने अस्ट्रेलिया एन्टिजेन नंबो वानसार केबा इनका हेपाटाइटिस C होनै दङ आमरो डाइरेक्टली लिवर नि भाइरास आमरो किसे सुरु सा दाबो किसे हेपाटाइटिस B C इनका ताबो जों खोनाखाना लिवर सिरोसिस होनै लिवर फेलियर रंगो होनै जों लिवर फेलियर रंगा आगे वानसो जवान नरो सिबिजे लिवर फेलियर रंगो होनै किनु ताबो आमो हाया ताबो आमो पेटेंट चेंज होनै दङ ताबो लिवर जवान नरो तो जों 20 30 40 বছর পরেছে kan sung tabu nugui tongu liver cirrhosis liver ngai thai ke bai thoiu o nini 15 বছর 20 বছর 30 বছর bororo taun bagai o hepatitis B C ni bagai hepatitis B C boroni phaikya amo hungkai kaisa borok kono karone hoite bo positive ungkha bino jodi kaisa borok ungkha hungkai bini logi je boron dolo je bobai susi sharing khailanai je kaisa susi baino kabama borok drug na layo drug intravenous use khalayo borok hungka amo soloi thango tamung nai amo শুধু আ বরনো সিমিক বো সলরিয়া শুধু আজ বরক যদি না বো কেবো বরক বাই বা কেবো ফ্যামিলি কেবো বরি বাই টংখা তে ওয়াইসা বডি সেক্রেশনস বডি ফ্লুইড বাই আমনো বো সলরিও তা আ বরি তো বতাই সাইমিয়া বো সলই তো মানে গে বরক চেরাই খাইনাই গে আপুরো আলটিমেটলি প্রেগন্যান্সি তৈকে আমো চেরাই ডেলিভারি পুরবো চেরাই আর ফাই থাঙ্গো আই আমো মানে হেপাটাইটিস B C HIV আম হাই রোগ যে আমনি নি kaisa borok ungkha ke big ing busai narong imano busai yang big narong imano ke big ungkha ke abar ni child charai narong imano a charale tam chaya khlai kya ba je binaro am positive ngi phaikya je bo lo min liver cirrhosis ngi thangnai ba bo thesa biti sai ma tongnai bo tam pap khlai kya bo dunia phaya sani ba jini o ha chaga phaya bini pap amon bagai ang sanai je I think all mane yakar mangkha ngano best ngai am hairo no society ni amo sung tabu yakari hinai bo tak tam khlainai jotori nogos ani ni jinno jotori amo krengui tongkha amo nokbar haingui tongkha amono I think omo naragya hangkai tabuk sung nukha hangkai statistically bo studies of sai tong jeni je HIV asake bangkha hanai oro Tiprao amo simigya hepatitis B C tabu nung liver clinic nei jibio tong liver opening nei ara asu khangkai jeni borong thom cherai ro khan hepatitis B C positive nei kabang ma phayu amorok last or 10 years ni bisingo se bisi bareu agi o amo nukja gase ni oro hepatitis B C ni bagai hingkai liver cirrhosis ngi mano liver cirrhosis hangkai liver cirrhosis mano liver hamlia liver hamya man tamung sinai ba nini busakne je nini manai detoxify khanyani je manni nosto khanyani nango ba je multi nutrients je secret khai nango amo se liver ni kam amo ungli yang tamung hina bahok puli sinai saman mang yang sinai thai kabanai thai khinai am de luki nosto ngui thango amon bagai no jeng je hepatitis B ba hepatitis C ni bagai je tabo je kono rehab center ro bor am thangkang kan am screening khlayo test khlayo positive hanga amon bagi bithi ma chao amai khlai ka hangke nang je positive ngai ro norok khoita tongdi nung family nom norok sadi bo nok test khairi di tori nung hepatitis B positive ngi tongkha nini family negative ko hangke nang boram vaccine ri mano vaccine tongo 016 months puila rekha ka tini ek mas porte kaisa te 6 mas porte kaisa vaccine rekha san prevent khlai mano ka amonoro manthogia ko hangke phaidi gastroenterologist ni ara phaidi ba nini je liver clinic of haidi mani ni je medicine doctor je locality doctor na thangdi sadi test karon je kono hospital je kono jagon hepatitis B test angu nang test khaina screening khaija negative mani ni chara no test khaina di inga nang nini je lesung nang contact friend circle nang test khaina di ama hai ke sung jodi negative inga prevent claim on vaccine by jodi positive inga nang te se bithi check ma khlaina bithi ma sanai nini je at least transmission rate am komiri nai inga same hepatitis C hepatitis B sagging vaccine is hamani the hepatitis C was same blood transmitting body fluid transmitting the tabo kaham ko kongkai hepatitis C ni bagai hingkai tabo je treatment at treatment amoni ni 3 months ni course 3 months suru jena ya 12 weeks hingase ni amo at least 90 to 95% success rate cure rate ngi thango treatment khaina bagai hingka I think je kuno borok jorin hepatitis B C ba drug user tongkha hingkai omo test khayani belai no dorkar belai nangmani tai family screening khayei norok noroni cherai ba nor bihik basa amono test khlai lai vaccine nana ni
ba doctor bai jogajog khlai bidi sanani hamnani am belai nangmani am hai Mana sir treatment no katam free of cost da na. free of cost ini Some tabuk cost involved. hepatitis B by sini treatment GBO angka free of cost tong ba ang amnor tabuk likiran treatment tamni inke jehoto government ni supply ni bagai am waise usu am pai thangma jora tong kisa break mato যেমন tabuk last week o hepatitis sin treatment paijak GBO amon to সব সময় তো পাইজাক নিয়া waise usu tongoi ba kering mano am hai amon simiya I think যত district hospital no borok tabuk hepatitis B by C ni government ni তরফ থেকে বড় নাউই tongo initiative ba am hai podre por lamana harai tongo je aro supply rinani bagai ang jing sai manja tong khoyo tongo aro ni noodle officer aro ni MD medicine am dike kabangma jaga ono MD medicine je doctor ono noodle officer clay slamjak amni bagai screening clay boron training mona jak hepatitis B C treatment na bagai tam ninge joto jaga no tabu drug abuse tongo amul sing bhaike narag manai bhaike sing spread kham narag manai amni bagai government ba kaham system nai tongo so I think no treatment ni bagai test khanyani hai khanyani hospital jogo khake janai amon bisingo kasa kani test hospital ingi ba biti man thong yang toma jora hanke to obosoi am phatar no mana nai amon to ekon khaitai krai am hai ta Kung sir ko kam saka. Even sir nang teke sana mo sunggo. Sino je digestive je related disorder so. Abo tamo genetic মানে কোন hereditary da tong. Nabo jespa nang man jes borok. genetic disorder je kono disease ni bosago ngai na manu hypono khub kom na amo genetic disorder ni gastroenterology system bo most common maybe 5 to 10% ruk tongo je solawai manu jemon most common ke diabetes rock amro to tabo gastrointestinal related ya amro honge very common family tong hange sarangaro so amo aging boys sing thangi manu কিন্তু কয়েকটা লিভার ni problem tongo যেমন liver cirrhosis খাই মানাই তো শুরু চুয়াক সিমিগি hepatitis B C সিমিগা kebangma karon tong liver cirrhosis khaina bagai kaisa karon hingkai ni Wilson's disease sinai bosago liver copper bangai thango Wilson's disease sinai kaisa disease tong je amo khub common nini family te spread dong tabuk jorote yang chini borok kaisa nu khaoro tabuk 2 mas ang tirpor phaimani pore Wilson's disease ni chini borok suffer khlai tong amo hingkai familial no amo gate kaisa tong hematochromatosis amo hairok hingke koyekta familial ngai thango hingkai tei nini IBD ro agorok tongo inflammatory bowel disease ro কিন্তু amaro nini GI system bo hereditary phaimani disease খুব কম না নুকজাগো কিন্তু গরই আমতে ইয়া tongo কিন্তু মানে অন্য সিস্টেম যেমন নিনি থ্রি ডিসঅর্ডার থ্যালাসেমিয়া আমরোগ ni saile tekitsa kom je hereditary nukjak mani Sir nang sono kok chikon ba briefly sono ke secondary sen sini মানে healthy digestive system yake healthy gut jodi maintain khaina ke sen basic tam follow khaina nang no first thing sini healthy ka tamno hinai ba sen যখন চিনি সামান নংমানি ঠিক টংখা চিনি হজম নংখা কাহাম কাই চিনি খিমানি সিতেমানি কাহাম টংখা বা আমার সে হেলদি গাট হিনাই মকে ও হেলদি গাট নো মেইন সং যে নামানি তাও তাম নিংকে হাসিং সাই থাংকাং চিনি যে অন্য রোগ নিনি বখানি থুং নার্ভ নিং থুং যে কোনো রোগ ও গাট ডিসবায়োসিস সামানি আর হয়তো স্টার্ট দङ সামান মেইনটেইন খাইনা বাগে হিংকে নো চিনি সামান নংমানি হইতে বড়লে থাংলাই বা চিনি ববগো মাनै সামান হইতে থাঙ্গো কে সামান নংমানি তাম খায়া না a jaga hangke no seng kaham tui kaham samani jaga hangke seng at least nini fruits sara nao fruits ba vegetables sara nao jese mansa fats jese limit tong no kaham nang yamti boya kino limit tong kaham tar mane sini propal je BMI sini je weight reduction amo seng je nang mani standard weight for Indian hingke seng selawo hangke 60 kg hingke buri rok hangke adult buri rok 50 kg tong nango ken overweight ung thangka hangke no sin digestive effect lai thango mane underweight hingke bo effect lai tong so I would say ni salary bagai hingke weight 55 to 65 kg mane at averaging 60 kg o for 55 to 60 kg hingke standard no ni weight ekdom kaham tong nai afro hingke nung nai ni hozon tozom thik ke tong nai washa din weight bari thangka ba belai kom ngai thanga kono karonei phano afro hingke ni digestive system bo weak ngai thango the same thing buri naro hingke no standard Indian weight hingke no 50 kg tar mane जों 45 to 55 kg जरा नों एवरेज तनि मानु के नों फिरनि बेसे ngano overweight ngai thangnai overweight ngखा केनो बांमा प्रॉब्लम पडरे पड फाइसिनाय आफ्रुखाय निनि सुगार फाइसिनाय प्रेसार फाइसिनाय थायराइड फाइसिनाय के नों वाइसा दिन रो प्रेसार सुगार फाइथांका अंके आमनि बागै बो गाटो अनेकटा साइड इफेक्ट फायो आमन बागै निनि जे कोन कमोर्बिडिटीज खाने प्रॉब्लम ngखा नार प्रॉब्लम ngखा आमो हंके दिन GI सिस्टम इफेक्ट खाइनाय तामनि के आमनि बिथिनि होते बा दिन डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली आमो जोंनि गाट सिस्टेम बो जोंनि gastrointestinal बा जोंनि बुबु हजम अंको अंमा जागाव इफेक्ट खालायो आबन बागै
physical activity weight maintenance proper weight maintenance teni proper chamung nungmung amono main angko nai ang sanai je जों healthy gut je min khana bag amono nai খুব খনাটক স্যার ওকে আং সার মতে সোंनाय नोंसिनि तिप्रासा सिकलारक सिकिलिरक जारा मेडिकल फिल्ड परि दङ प्लास जारा फरायनानै वानसुगै दङ नों बुंनो सार एडभाइस नि किसारदि tabuk medical pori nai ba thabo mainly tabuk school ba tong nai 11 12 tong nai amon bai alada advice nai ba tabuk MBBS por to amon bai alada advice nai ba tabuk MD khlai nai tam boro bo to ani sai junior ngai to borno ba amon advice khlai nai je tabuk je speciality ni bagi prepare khai tong nai amon alada advice nai ngai tabuk sing romni je class 10 tong kha ken 10 tong hanga tabuk de tal pattern pora ra ung thang kana I think noro bio science use ma khlai nai science subject ti ma pori nai ulo nung ni medical field of haina hangkai science tema pore na ingka to nung science na hoi nung 11 12 tong tong ka hangkai nung tamo khlai khainai ba tamo no wan song tamo ni bagi medical field of haina nang amono nung sekang just nung bui thango ka ang thangna yam tiya kubi ni hobby da tong ni hobby ni expertise ni on field of hangkai I think you should go there tam ning nung khusi na sekang tam ning ka ang ka bang borok nugo bo medical field of phaibo bo armang yao parents ni pressure by pearls ni pressure by bo phaika ulo hangke bo depression klai thango pa bo complete climb ya ngai thango pa bo suppose bini kam tomani onko bo si physics si ulo bo medical field of phaika apru hangke bo puila kopap khaimi ya ngai thango cost ongo 2-3 bosor back ro man fail ngu am haingyang nang tei nini je bakhano saman amon nung follow ma khlai ne patient je man hobby himan je interest tong mani hangke obviously nung science subject tei bio science ori nung interest tong ka hangkai I think bang borok sau nung tang medical pore hangke ang society no help khaina bagai public help ang parani por help I don't think that is what you are meant for nang ko bi kuin help khaina musu khangke kabang ma lama te help khlai manu kena jengnu go je wai doctor thangka hangke kabang ma borok kamai thangmayu jotun agartala to namo sungjago tam ningke bihig busa agartala yang ma pa haing nai amot angui na tong kintu I think amon bagai nang clear khlai nang porna sakang no nang hap ka medical filo hingke nang ko bi kubuna nang society bai kam khaina musung ka nang kram chol thang kam khaina musung ka I think medical field is the best field nang public help khaina musung khangkai tam ningke next to god santang next to go tang sai malia kintu ang sara tham ka amo je medical field tong khangkai nang you are having an extra ni tam hunai ni extra nang remani manai tong nang oino field bai to nang help khaina man public no rang pusa hindi politics hindi nang service khaina je kuno to nang help khaina mano ken medical field ni je kaisa expertise alada hangai thango amo bai nang je boro nang kukma jorawo nang boro help khai mano so I think a vision ni je amo tong khang kele nang medical field please phaijadi pore di ka ham khlai science o competitive exams mari nai ni jemon need hini tong tabu nang crack ma khlai nai amang khang ken nang MBBS ma khlai nai MBBS pai mani pore te oisa tabu to exit exam hinai tongo bani ni need PG hinai tongo nang amo ka ham kai nang aro te oisa prepare ma khlai nai ke baksa ba nang chongo MBBS khlai mani pore nang sarf khlai nai kaham well good amoni bagai nang je MBBS khaimi aga tabuk chongo kuno ungya kuno lab kare am haya MBBS on tabuk thangka angke sini India no je health system ban chiriton mani nge kentu MBBS doctors no tamni ngai all sini maximum to 70% of Indian population is rural population aja ka to kun MD ni physiologist kri to primary health center mangsi sub center mangsi amor to joto MBBS doctor no handle khai tong so they are the backbone amoni pore je 20% 30% patient ne bagi se specialist doctor na ho specialist doctor ni bagi no tabu nang wanso ka angke te por na hine kaham ko MD ma khlai nai MS ma khlai nai MS mane master of surgery ani doctor of medicine je dini MD level o hungkai MD ma khlai nai tabu nang MD MS khlai mani pore nang district hospital ani ni referral hospital nang kam khlai manai afuro hungke ni expert alada ngi thangnai je nang normal je nang regular nai mani sai te kisa ni confidence pare nai machinery kam sadang nai mani ni surgery khaigan operation ma khlai nai gani thanga nang gani na operation ma khlai mogol operation am haingai thang ke so nang pulani MBBS por puruno MBBS student rok borok saiman thangu ani bo filo interest dong ba tam khlai nang future ro ke am haya je ang ani entrance odeng om hai mangkha so an reng ni motang or ma thang sini am tiya ning jori no ni muchung mani branch maya hanga MD khlai pro MS khlai pro I think better to wait na singi tongdi na singi na wasa wine gap repon kun beparia kuno hamja jinis ya amo nang ulo je nang dream branch mangkha aro thangdi nge tabuk je MD khlai pai kha hangkai next phase of life tam khaina musung amo ngi tabu agi to song MD khlai ma somoyo song kebo sanai kre nang higher studies khaya nang hai hing jeng afur song MD khlai mani pai song mutamut thung rugi nai mana hone but MD khlai mani pura nukha kaisa kani rugi bak
out of 100 jon ni bisingo 10 jona rogi hai amono ang refer ma khlayo ba phataro ang man horo amono tamni bagai tinoro a doctor krai tinoro neurosurgeon doctor krai tinoro gastro doctor krai tinoro endoscopy khaina krai tinoro thik ba khang thir na sar kun chikitsa krai bising thai bondo khaina krai tinoro ang am hai bunukha jibi thangai nin kolom bok cherai kaisa chai phaika tela wansa jaga mana kaisa cherai ka ma 7 বছর ni cherai aro ulo khai boroboti tamjani ingleka saimi telamar hosolo bhai thi pekya so amai kaisa manai tongo kunu chawi kunu busu ku chawi hai ngai boro cost manai thainani to kogya so I think I expertise nugui se ang tabu gastroenterology ang amuni tebe porna thamani otherwise MD klaino ang kabama rugi to naino manai tongo pressure ni sugar hindi kulum kasani ni je kunu rugi to naino manu tamngi ang amo khana thangka angke amone advice ngai tabu se MBBS MD khaitona ni bagai norok tebo specialized thana musung khangke tebo nin conference par namu sung khangke but tebo ni meticulous ning je machineries kam khanam sung amoni bagai hinge proper training nango amon bagai ning super in dream ma tori nai amon bagai hinge ning teka se entrance mane need assess ni need hinge to common exam jeta amoni assess mane super exam ne alada ngpiro amon bagai need assess mare nai amoni bade boni ni aims PGI te ni ji mane alada entrance tong phiro arbo rewi manu amo hai advice klainai so মানে different group of population ba ngkoni ba different advice ngai amo je students ba MBBS MD am hai ni bagi different advice amra ni kok kasar mong nai nga tabo kang sanu kisa social issue related sungsibana mana sangnuk jago specialist in Tiprasa kami rogo o medical facility no main issue am bang ni sangnum nugo sin borok migrate khaitang cities rogo nga ge sangnugo government ok ma step no nawo nga plus sin borok mu kisa kaisa problem tong sang ta phono agini tong mukhan tong itong जों तापुनो एकदम बखा जों गसिनेमिया को मॉडर्न प्रैक्टिस संग मेडिकल नि इनके आमति रक कंडीशन जे ता तंगि तबो आमनो तै नों किसा समस्या खना दे ताबो ग्रिनि समुं नते सुगुरबै बुजिरना हांका आमनो जे जों ताबो बिथि हिनै दंगो बा बिथि नि बादे ताबो जों नुगो पाराओ निनि जे असाय आताय हिनै दंगो माने नि आइ फला कथार हिनै दंगो हाइरा हिनै दंगो बना जे हिनै दंगो आमो बुसक को बय ang amo nong khana je senamo jong mani amono side sana thangka angkai I think tabuk jeng nukjago jese po nung thung nung pula doctor malanga ni amo ni pula kamana nai tamni ke kabang manai tong ang just no kaisa example na jaundice ni bagai nung jaundice ni nukha angkai nung nugo tamu jani bokhor ko thepalayo ha hai ba tam jani bak sub layo ba tam jani to tar malakan layo jaundice sub layo hno amo tamo hungkai tamngui amo hamyang ya hamui thango tamon bagai hingkai কয়েকটা জন্ডিস দং যেটা নিনি acute hepatitis A by E hepatitis amo hongke no sini tui nang mani hote sapnong ma hote ngamo amo ba kaisa viral disease no ga amo usually tamong 90% case amo self limiting fever mane amo nizi no maximum 1 week to 10 days ni bisingo nung kono bithi chaya nung kono osai benai je ke pon amni ni hamui thango self limiting disease ta example nge jeng kongraing mani seng tini kongraing kha ba seng tini bhok dera kha ang to kuno sana nangya am dudin na hamoi thang ni jino ba kongrain khang ke ti kutun kana ama hamoi thang ten dino keno e am haino am ko ekta jaundice tong inke a jaundice of the self limiting by hamnai jaundice hepatitis A by E amor no advantage na wino boisao ang suklai bai se bo hambo ba omai khlai mani bagai se bo hambo inke am hai keno boro o je ko ekta hamri mama no buinu goi te bo am hai ke boro rok thari am hai ke tong so what ang tam sanamo songkai je অমরক কয়েকটা মানাই দङ যে কোনো খাইনা নাঙি আমনি নিজে হামুই থাঙো কিন্তু আমনি বাগै তো নों যে 20% যে জাগান হেপাটাইটিস বিনি বাগै জন্ডিস मानि ক্যান্সার বাগै জন্ডিস मानि বা লিভার যে নों नों জন্ডিস मानि ब অন্য কারণে বাগै জন্ডিস मानि আমন তো কোন দিন হামিয়া এই আ জাগা আঙ্কন বেজাল লঙै থাঙো আ জাগা আঙ্কন রোগী নষ্ট ngै থাঙো আর আঙ্কন লেরি সপাই রোগী হসপিটাল আর আঙ্কন जोंबो আপুর আঙ্গতে কোনো খাইমে আ জাগা আঙ্কে লেরি থাংপুর ব্রেনের রমৈ থাংকা কোনো অর্গান মাল্টি অর্গান যত অর্গান যে যত main nangmani bosako kidney in bokha thungse afro failure nosto thangka angke a je virus a je yong ni bagi afur ke chungnarak ma yang thango so I think jese pon thung hospital bajana jogajog khlainai di hospital doctor ba joring sajaka nin om haisi nin as wana chana nangya afro ongke nang bonajira chanai nogo bida chanai saiburi tam ni kam kintu je o self limiting ya disease no romana bagi ke doctor ni kam nang so I think am haite kaisa kok hongkai जों नुगो एग्जांपल नुगो सिबुक सुक माने सुबलाय मानि सिबुक सुक कांगन बम सुना रंगो बहाय रंगो सेनी स्नैक जे सिबुक तंग मानि only 10 to 20% से poisonous इंगे 80% non poisonous मांगसी
ge sing para no gun se siu sublak sibu subja kangka no amo bis ganang da krei dam te keba nailia haino sibu sumna krang ne bina thanglai kya engana amo to nung dojon ni bisingo to ajon to bo supon supje nam hamus thangnai bina poyon se krei ge te bis te se dojona dojon ni bin dojona kha tamo nung supono subya pono amo anti snack venom joto to maya sa amo banchia anti snack venom bo within 6 to 12 hours tung jori hospital sogi maya hangkai anti snack venom ni bo kam khayang ni thangnai mani organ failure ni respiratory distress en spot der ngi thangmano am hai so all je dujona je dojon ni bisingo thimani amno ho kenu je sumna tai borok saglak apuri borok sanai ni no haine bagai singo ni no haine bokor soga apno kabang ma borok no kabang ma mahana phunung nai so amoni bagai I think sen semar na hu je kunung kha hangkai nang doctor bai wasa malai dai di karon o je sibuk bis ganang sibuk bis krei am saimara bagai to tai nini tam hunai a je osai ba sumna kereng je kunu jagang tung borok tay am saiman liya ge amon bagai bor bago ganang ke ba o aljona kaham biskri rugyo da klaikya na o je dujona bis ganang rugi de angko bo da klaikya kento entisnak benom jori man ka angkele nin dojona ni bising dojona no somor thang angkele dojona ban cheri manu so I think tabu amo public na ro biang mo thangnai am haita খুব খানা তকসা স্যার আং টেক্সাস সঙ্গুনাই সঙ্গনুগো সিন ত্রিপুরা হাস্তেবো মেডিকেল বিভাগে সং ফাতারবো থামাनु জব और अंगियाव इसिं इंगिया चेन्नई थांगा बेलोर थांगा प्लस पब्लिक बमथिं थांगा ब्रो आइनि थे ट्रास्ट नि थांगा माने आं केमनो दुसुनन नि बागै साया सर माने ओ जेताबो प्रेजेंट कंडीशन सिन मेडिकल निता आबो तांगियाम थिंखा प्लस आबोनि वे आउट ले तामरो सर amo ngkai tabu o jagao se kabang ma babe ke nai manu kaisa je nung kobuni chung nuguni tong delhi no ang mo tau phaimani sibi phaimani pore medical college tongibo ang referral center tertiary center tomoni porebo ang 5-6 jona hai ani gastro rogi ni nang bairo man horka officially refer khlai ge baksa hangkai nangmani bagai na ma thango tamni bagai hingke sin o jagao limited resource tong tabu romni tabu ang soro join khlai dro so ultimately ni je machineries ro koro sopaya ko ni test khane mane koro sopaya ko মানে স্যার কি আর নন স্টপ হইছে তার মানে মানে ডক্টর নাকি কম করি মানে ইকুইপমেন্টস শর্টেজ না সিন আর স্যার ফাইদা amo kabangma rogi ni bai kabangma tabuk suppose ang je samani tabuk sase ang je lai thain samani sojona hai refer ma khlai ka amo ongkai mainly issues in also test khlaina ni facilities krei or treatment options kori ko amo hai nga tabuk jemon nini last 5 years so nukha je sini medical college so belaki improvement nangka especially in the field of cardiology bakhani field o nukha jago medical cardiology plus surgical cardiology nukha sini o jago full fledged kam khlai tongo on bagi sunu kabang operation kabang intervention also choli tong so I think if you see in the field of cardiology the referral agi je jodi bosoro ekjon angka angkai tabuk amon dojon au komi phaikya so tabuk amo sana nai makai nini je nangmani manoi Tiprasa setup khlai mangka angkai doctor phaika angkai sing asa sin public all borni aro trust phainai sing bo sin doctor go patient no care kam gari ka angkai amo naturally amo sin oron tong rgi manai agi to jab hai slide thangmai geso doctor oro krei ko ba soy mote maya ba man thogya ke bin machineries kreo jagao doctor se krei ngela bor machine sopai nai ba doctor phai kange taba ase bo in officially ba machine sopai bai nai ultimately proper care ba nai afro unke all the medical tourism je sang hino amba aste komi nai ken to baksa tongo tikase medical tourism tongo je ane alada plan ane alada aro kam khai angara bernan thangma jora tongo asomoy ang hoito amana jagi phainai amo ba kaisa medical tourism amo bongo nges amo simi se thara thanga tabu sungnogo je even Indian in doctor of sungnogo phatar thangai florist ngai tongo yo ba bairo thangka angke sin medical oro Indian doctor of bairo kaham post kaham tongi bayo tar mane tamo ba sin oro doctor ni hamya am haya underpaid da sir sangoro amo ba kaisa kok amo sanai tongwa nge tabuk sin o jaga o sin je facility suppose tirbo na ka angkai sin corporate hospital kaisa kaini chiko ba sini medical tertiary college je jaga o sangni cardiology facilities tongo gastro facilities tongo am haita GBC Mexico jodi multiple tongkha angkai kani kaitham tongkha angkai competition phaika angkai healthy competition ngai afro apor je proper care na lai tabuni ni kaisa referral center corporate private hospital jaga o multi specialty hospital kaisa singai tongkha ke tamung thang kaisa monotona singai thango bonon advantage nai mano nini kabang overpricing khai mano a thani bo public tok disare ngai thang wasa wishu kubi kok sar thang kang ke amon bagai bo bare o thango ge jaga o te cheap price ke ngai tong bare thang kang kai
tamung thang nai ba ang phong thang nai am hai ngai tang. So what I mean to say is जों tabuk je NGO tongnai politics tongnai social activists tongnai I think we should be tamu hnai जों health issues so tebo interest marinai ingse tebo centers ma khlongai tebo ni missionaries ma to bunai ingse kaisa public don trust rimanai public trust kaisa phaika hangkai I think medical tourism amo logo login kobi thangnai bak belai komung nai Plus public orang man chinai sir. ekdom amno जों tamu hnai जों जों nu oro jibi phaina pono se parne boro kaisa muso phalema phayo hai jaga phalma phayo amor no जों अनेक बेला के बानसरि मानाय हासिंगो आं सामहाय नों कायसा नों थैक बाय ओय सातटा बटल थैमां रेवै बरक बुरुमा yang रिसोर्स पूरा पाइ थांगो आ जराव नों कायसा ट्रिटमेंट प्रोसीड्यूर खायरि मांखा अंके नों आमो तो बानसरि मांखा आमल सयटा बटल जा थैनां मानि जानिनि आसुक स्ट्रेस नों तमनि फैमिली बाय हाय राय नों तमनि इ आम हायनो से बानसरि मानो इंको अम हायरक जे फेसिलिटी स्क्रीन बागै आगियो जों फातार मा थांगो गते कायसा नों थांखा जे ट्रास्ट इशू जे सामानि मेडिकल नि ऊपर डॉक्टर नि ऊपर जे ट्रस्ट इशू त्रिपुरा हंके आम हाइंगे डॉक्टर कहम करे हाई करे आम कैसे फेस उनको ट्रस्ट इशू से थांका आई थिंक आम हाइया डॉक्टर और सब समय नंबर दिन भाई कहम नाय जे कोनो पेशेंट नंग तो जोंना जगह कोनो जाति बंश आरते कोन नाया आ जगह डॉक्टर रुगी माने बो कैसा निनि बेमार जा बर माने बो समन पेशेंट का नायो आ जगह के बो डॉक्टर आंगम 100% के दरिबानो आमन बगै आं कोइनाय पब्लिक रोनो बा निनि पेशेंट बा सिनि नाय तंनाय बर रोनो जे नरो डॉक्टर नो पर बिस खाय आम हाइ तांदि के बन हामे खाना जगह थांताया হয়তো বাইসে ওসে প্রসিডিউর খাইতানি অপারেশন খাইতানি আমো কোনো হাময়া ngै मानो আমো তো কাইসা কমন থিংস হিউম্যান এরর তামন नों थाउजेंड खाइमानि जागा तो काइसा काइनि जाय नङै थां मानो जे बर अपारेशन से खाया बिनर बाइके जायांनाय कमप्लेक्स नायबा जे बर खाइनाय हेल्प खाइनाय अपारेशन खाइनाय बिनर न काइसा काइनि ngै मानो आमो तो आमो बरुगिनि कोनो कमप्लिकेशन बा कोनो निनि प्रेसार सुगार तो हमके जाम बेसे बा हाई रिस्क दं हांकेसे usually normal boron aro kun interview kun operation bai kun ungya jeng song je bayre operation khlaigan kaham am haya am hai bo tong song bayre thangai nukha aro complication ngai rogi thei phayo so I think atras issue no se kamna ma tu bunai te waisa doctor bo kaham ke behave ma khlainai patient bai joto tu ku mansak ethical ke behave ma khlainai in bidi soitani ni test soitani ese mansak patient ni resource bini rang kom ke chung ja doctor bo angko ma khainai so I think amo ni yagani kani no sing try ma khlainai doctor ba health staff ni hoite bo sing ma tu bunai te rugi ni hoite bo sing ka trust ma tu bunai am dikino sing I think all the medical tourism ba bare o thang je phone nang mane am ultimately kom ngai thang nai খুব ক্ষমাতক স্যার স্যার নাম কা পার্সোনাল কোয়েশ্চন সোंसिल ना কয়েকটা স্যার নলে সাব ইন্সপায়ার খাইকে নম ফিল্ড টু ফাইনানি ইয়াখান नों सामन नुगै नों मेडिकल फील्ड फाइके नङाबो सन के साइकना बेसे am inspire am haya agi to जों मानसोगो amo je kubai sana thangka angkai agi जों स्कूल को परि फुरु कुनु साइमे तामंग नाय नंगलो अंकनो डाक्टर इंजीनियर सिमे से खनाव गरंग ने कहो गन नंग बो सिंग गन नंगलो डाक्टर नाय इंजीनियर आमो सिमे से खनाव तो ओइनो मास्टर हिंदी लॉयर हिंदी आम हाले कस खनाया इनका एक्चुअली आम कतर चिकोनिया अपुर सिंग सो मुझे डाक्टर इंजीनियर सिमे से का कतर पोस्ट नै आम हाके न खुनजो बार खना फेक तामंग नाय बा बरो मनो सिनारो आओ आं डाक्टर फोन आउनाय इंजीनियर फोन आउनाय आम हाके न वानसो पे इंगे तामंग खताबो जखन पढ़ना सेंखा इंका आस्ते आस्ते नि इंटरेस्ट फाइका साइंस हो इंका साइंस दिगी मोटामोटी आनी क्लास 10 डिसाइडिंग गई थांगो आनी बहुत जगह मार्क बेसे होयतो लैंग्वेस्टिक ग्रुप ना साइंस ग्रुप हो इंका जत खानी साइंस ग्रुप फाइका मार्क गोबां आथानां साइंस नाय परीक्षा आपुर बानी कोनो एम करेखो जे तामंग नाय फ्यूचर ताम निंगे सिनि जराव साबरो न इंस्पायर खानाय दं साबो मोटिवेट खानाय दं साबो आगे डाक्टर काहाम के गई छाने न बा नों डाक्टर बाय वाइस माल ना जे बुसक तोगरा डाक्टर बाय नों हसल लाना थांगा जों बुसक चक्रा डाक्टर कम नको बरनो जों बुसक डाक्टर कतर के वान सक जों आमर न बाय के बाय बस आं मालाया को डाक्टर बाय आम इंस्पायर खाइजे के बाय साजा गया आम हायनो पढ़ते ताम गई थांगा नंगनि बर बाबू साव मा साव जे नों माने आम नंनाय इके नों 12 थांगा एंट्रेंस रेखा एंट्रेंस मानदा मानिया आमन बागै बैकअप प्लान दं आमो निनि हयतो शिलं थांगाय फनो साइंस मा बीएससी पर मार्क खलायनाय आमो बैकअप प्लान दं माने मानाय न आमो ग्यारांटी गरै माया हंगा ताम खलायनाय आमो दं तबे एंट्रेंस रिनाय खा हयतो आमो मतायनि साहाय्य बाय अंको आमो बाय आको बाय एंट्रेंस मानाय थांगा इनके ग्रेजुएट काहाम करन कन मणिपुर थांगाय पाइ मांखा इनके रिमसो खाइबो ना ग्रेजुएट आं ग्रेजुएशन आ जागाव आफ्रु आं आनी बैच आं आफ्रु साइंस नि जे जों आफ्रु पीसीबी नि एंट्रेंस जों स्टेट नि आफ्रु आं एसटीओ आं फार्स्ट दं माने आसाम पीसीबी नि फार्स्ट दं माने गा समयो आं रिम्स थाङै बाहायनो निनि पराखा परिमानि परे नों साइमान थांखा पुला तो आं सारेन डाक्टर ना नै वान सक दं माने
ani kaisa interest bauni bo interest tongmani agi nang doctor ser doctor ni hai man thogya hai rai apur tam ninge chung ni je serai ngero ser doctor ni amo wan so gota ang ser doctor ang na karon chung ser doctor no ma thangwa apur ba ang mo wan so da ser doctor bisi kreng na hanai ken asas tenang যখন ইন্টার্নশিপ খাইকা পরীক্ষা নুখা কাং ওয়ান সো হ্যাঁ আং মেডিসিন চিনাই পরিচিনাই হিনি তাও নি কিয়ামো তাবো বো ব্রাঞ্চ কাম হামেসা থাংমায়া আনি পার্সোনাল ওয়ান সো মঙ্গাং মেডিসিন আংকো তাং সের নাই মানো উনকো অকরা নাই মানো ইনকা তো আং আমনো কিসি সা বিথি রকম খাই রেখনো সের নেমতো নাই মানাই গাং তো সেরাইবো অকরা নাই তো মনো এমডি মেডিসিন খাইকা আংকে আমা হাইকান মাইন্ড চেঞ্জ হইতা লাস্ট 6 মান্থ আং যে MBBS ni last 6 month pula kang pura MBBS life I will become certain doctor ini yang wan sohi toman sale specialist ken to am kunum jotono kaham no ka apuro somoyo ani MD medicine nano hini ista tomani a somoy luckily ang internship pai mani first attempt bono entrance so o jago AGMC mani thangka ke so AGMC afur college katal ko MD ni bagai afur third batch yang MD medicine ni kabang boro kama saka am college katal hai irai bokor sokor ni kento branch by college by amone ko thung nahe nangu dream branch on MD medicine tongmani ke jehoto jese college ka talpon nong thong ang MD medicine to man tomle ne apra MD me oro no khlai kya oro khlai ang sarapsa puila or je transition period to ang kono jaga join khlaya ko afur to ang chakri join khlaya ko MBBS ni por direct PG khlai MD khlai mo ang ILS so 16 din khlai tong rakha amon pore ang TMC ni hoite call mangka offer mangka aro faculty na bagai senior resident post ni bagai inka jaga bang TMC o thangka ILS yakari TMC o thangka TMC ni ILS to kaisa bon tong tin mas inga sana yakari ma yanai ang to bon yakari thangka tarmani ang solo din khaimani ang aro magna se khaima klai chiwa mo bon horoti yakari ma thangmani bagai nge TMC wang tong kaham na re on the medicine department of faculty ngi tongka o 14 months ai tongka nge 14 months ni pore যখন ni TPS ni hoite through MD medicine ko medical officer ni post angkorka apurte waisa or interview ni hui TPS post ang health service habka এই হেলথ সার্ভিস তো মানে পরে তো আং 1.5 মাস আঙ্কো 1.5 বছর হয় 1.5 years ang চাকরি খাইকা হেলথ সার্ভিস তিনি কোলায় পুলা পোস্টিং মাংখা আর নহতে তেলেমুরাও যেহেতু আনি নক পারা আরো বাং আরো খাই তো মরা খাদে আঙ্কো ফাইয়ে around 1.5 years ani telemura বেশিরভাগ পোস্টিং আর নহতে no ang tabukte waisa nini higher studies gastroenterology ni bagai training ni ang tabika super special khana bagai guwahati o ar নহলে 3 years amo tak MBBS inke 5.5 years MD inke 3 years 3 years ni pore kisan transition kha nini yang hapania khlaika te government service tongka 2-3 years gap kha jamni bisingono family borok ngui tong toma ma kaijang nai family ma khlai nai gapur ka kaijak treng kha haing kha inkeno corona phaika inkeno te waisa no aso ma tong like lockdown ni bagai afur te waisa purna time mangkha entrance ni bagai super solid entrance bagai again simino dream tong mani ba te waisa time mangkha so corona was a blessing amon ma hinchi naita no tong purja kha anke asamoya pulla agi to entrance na waisa guwahati sima thango ni ss porikha na bagai gapur corona ni bagai sing Agartala bor center khlai rekha ge luckily apur no pulla or center mani apur no rekha anke tabuk manaya koi 3 বছর aro guwahati o gastro training na ya koi tabuk te waisang telamar jon khaibe pika haipun telamar hoti tabuk aro deportation ba transfer ni tabuk aro GBO currently 1.5 mas 2 mas hai inga tabuk GBO মানে সারনি জার্নি পুরা খুব খানাতক আংনন তো হাই কংগ্রেচুলেশন ইয়াফান নামো Hambai kan tabuk kisa মানে যে মেডিকেল প্রফেশন ননি কিসা বনি লাইভ কিসা খাবই কিসা কুইশন সানামো জংতা বুইকং বড় সাইমানামো জংনা খরচ ডক্টর নি লাইভলে বাহাই আব কে সাইখনা দে মানে লাইফ ইন এসেন্স ওয়ার্ক হবো তাই ফ্যামিলি হবো doctor amo tabu doctor hinai generalize khaing yamo amo individualize yamo tam ninge tabu kabangma sa angje tabu training thang phaimani conference of thangka angke last to kaya sob speech ka mo boyos ko retiring zaroni speech borok tamu suno speech re hinkai how to maintain a balance in professional family bani ni career bani ni extra professional life bhagi tongnani ba ning ulo thangai nung retirement thangai bhagi stress free tongnani tam ningke nung sob samoi nung busy medical ngi tong hangkai nung retirement thangpuru hotat saka nung khali ngi thang life amono borok ni experience khlai borok junior doctor ona borok advice rio to borok ni hoite anse khanamani ba ani personal experience ni hoite what angtam sanamusung ba tamo ong chini lifestyle o hangkai work balance amo belai nangmani bani ni family time ni work balance amo belai nangko gatam ni ken hospital to ma tong nai no duty to ma khlai nai no
amoni bising nini family no nini recreation time nini nini ja gini kisime interest tong mani music untong khela dula untong amono bon logyo mati na hingke sedang fit patong nai inya kai doctor stroke tabu diabetes pu high pu obesity pu overweight am hai nujagai tong mane we should take everything in consideration ta kintu doctor no busy am boya ang komo doctor nugu borok ekdom maintain khlai tong na borok kuno chamber khlayo na kuno khlayo borok hospital khayo amon porok borok gym khlayo activity khlayo fit tong so amai bo doctor tong so joto doctor na amti haya but I think sini live amono some maximum hini sanayang 50% le bisi jes kisi sa sedentary lifestyle ngi thanga sin doctor oni ba tam ninge rogi nai mani mang table work kama mang office kama mang bisi ngi thangka inga amon bagai jeng family tam ninge doctor khang ken different jaga posting mano nang a jaga family hasal ma tong waso issue ken aron ma tong abon bagai se nogo phosoi phaimaya family malai maya nge family issues ngu so I think jaro digit nai no jeng amon balance ma khlai tai kang sani kokno mani teke sensi ondo kaise doctor ni family in bin partner gong ni contribution lu sing important rom ni ang sala no doctor sala nin big ni contribution lu sing important ya rom ni doctor bari man bu sani contribution lu sing important mane bini overall career te work life balance ni bagi ta bu gong ni sacrifice ni bong contribution bahai amo bo ang tabu nin question sa khaitang kang bahai ki amo boni bagi to generalize khaimia ang to ani family bagi simik sa ang answer khaima nai ang to bahai ke bui doctor ok tam khlai tong brain tung sala tamung tong ani personally ani the Mrs. Bo hongke banker bo bangot tongo and bo obviously another district tak posting inka I think the understanding tong mani tabu ani personally hoite ang puila bono tabu higher studies khana thang MD ni pur tabu porna thang puro afuro ani broi bo 7 months pregnant tong mani ba 8 months pregnant tong mani amai somoyo bo ano pregnancy somoyo bo porna ni akona ni amoto ang bono sungino entrance porikha mama ni pore bang bono sing class ma to mangkha taw thangma je thangya yango bo pregnant yango boy tongan na I think amo sakang ka amo mane it is beyond contribution amon bi simik bo oro to bu neng doctor to tamo ba sei sama hai kabang ma jaga o neng posting alada ma tongu yu yang cherai no pori tung bon ya kari thangmaya bon neng family lak thangmin posting ot lagmaya যদি আগর তো হাঙ্কে সে ফ্যামিলি বা তো হাঙ্কে সে আর পোস্টিং কে এগুলো তো মানে নি বাংলা ডাক্তার নো ম্যাক্সিমাম নো কনি কনি কে তমায়া চলো যদি নো কনি না ডাক্তার হিঙ্কে সে ইউজুয়ালি কাহে জায়গা পোস্টিং মানো নি একা তো ডিফারেন্ট প্রফেশন বা হাউস ওয়াইফ ইনকে তো চেরাই পড়না বাগৈ ফোন আগর তলা মা তংনাই বা অন্য সিটিও মা তংনাই কেন ইয়াং ডাক্তার নি পোস্টিং আলাদা জায়গাও আর অনেকে বেলাই কন্ট্রিবিউশন নাও আনি পার্সোনালি হইতে আনি নগনি বড় হোক বা আনি মা বাবু যে কোনো থুং বড় যে হেল্প খাইকা যেভাবে আন তাবো Guwahati sasun ma tongi ka ang 3 years of bahike cherai no nai tong kha mane that is beyond excellent amnang excellent khai mai am high level ota so I think je ning simane amon nangu paran contribution kri hingkai I think baksa jaga ka sawi thangu pa nang ni career successful mayan mote live ni maya ni koktu saya but it will be very very difficult am hai ni to tong na am sai me kan to ani o jaga bin ko person kri hingkai I think ang tini je ngi mangla khamu hoite kabang ma problem phai kamu social problem phai kamu kabang bu satok ja kamu kabang ma hamai kendo family jokoni upor trust khai rahoka I think na trust na sabana ni ya I think that is the most powerful thing te bonono strong ka to ni we are hoite ni je stipulated time bos hoin pai phanya ni amo I think it is a blessings ni kaham partner manani no sar ni sing kok khana lakya sar nang sanamu so nang to service khain dong nang jibi khai dong sing sai manu ke nang o jibi khaimani yak ulo buta nang free time rogo nang alka kuno zakar go nara nai no gu jaw mane jengman amo tabuk santhang kang ro tab government service ho hingka yang tabuk posting kan kulayo siko aron ang ta deputation se phayo jibio tamni hingke election bagi borgan ta transfer khairi maya ko ka hoi tam olongi thangnai so most probably ang jibi no tongnai permanently noino jibi tongya hingka to kuno referral center IGM tongnai kun district ko tonga namu to tobo tabuk at present at least ang bai jibi full time office time hongke malai manai ang aro endoscopy room tongo ba medicine OPD wa hasogo ang apara tabu unit 1 by medicine attached tongo ulo hoyto guest OPD aste engi thanga na amala babe so am ar contact claim office time bo hongke amoni bade nini je practice je khaimani amoba nang clinic wa asongmani amo hongkai tabu apara to ang Meditrust ni tango kaisa health center diagnostic center ba nini health kaisa jaga wa ang nini Monday to nini Friday mai asogo Saturday Sunday among ke post office amoni Agartala wo inka amon nini Friday Saturday Sunday inka among family time atoni wo inkai
to belai ke hambai oro tabo ang hinmani bagai ba omhai ke podcast khlaimani bagai hingke ang nayu je bwskangni salobo जों omhai ke dese malai manai afuru hoito ang no tebo kaisa bemar no tui जों se sukrubui salai manai ba tebo nung target khlaiba je kunu bemar ni bagai sinam busung khangke amono जों hoito tebo se pur जों public ni opinion nawibo public ro tamo tong comment so seimang khangke amon tike जों tebo se podcast so amon kaham ke sukrubui salai manan belai ke hambai खुलुमबाय क्या नरक न पाइफ्लाय हामबाय नरक सोंबाय पाइथाक जरा ओ एपिसोड सक करं तंमानि बागै हंका आं खाखायो नरक तिनि न एपिसोड्स नुगै नरक सिन बहकनि रिलेटेड जे डिजीज बेमार रक नरक क्लियर हंखना नरक अब हाइनो तेब kaham कंटेंट जति नरक नाइना मुसुंगो हंके नरक काइन्डली आनो चैनल बाय करंदी नरकनि लाइव जति आनो चैनल नि जे कंटेंट value जति रखंके नरक kindly consider subscribing to my channel नरक plus ani je content ani je episodes rong no नरक बुइनो share खाइदि so that जों सिनि information सिनि knowledge जों सिनि बिसिंगो बाग लायै जों sak baksa yak baksa ke जों तेब कुचुगो कानानि बागै kamsa kok sawinyo tinni episodes noron mathak siwano हामबाय